Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Irfan Aceh. Di video kita kali ini yaitu kita akan menuju ke salah satu tempat yang bernama Teluk One-one atau Teluk One-one. Bagaimana sih suasana Teluk One-one? Kita akan berkeliling dan di sekitaran danau laut tawar. Ya, kita akan melihat pemandangannya. Bagi yang penasaran, simak terus videonya sampai selesai ya. Terima kasih. Be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow, I think I'll chew it. I wish I knew.
Sekarang kita udah sampai nih di Teluk One-one atau Pandemun One-one. Di sini kita lihat suasana yang sangat indah, seperti di Swiss gitu ya, Switzerland. Terlihat ada persawahan di pinggir danau, ada kebun bawang. Oh, indah sekali nih, luar biasa, seperti di luar negeri gitu. Oke sahabat, silahkan tulis komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe di channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Bye bye.